ki jui ke monjir soke javir ke dole Oke guys, itu orang kendu dan bom lo, dimana sih jaya kon lo, main itu baik tangan seling dan bom mati ikut selang seling dan bom. Oke, si don mari itu non main itu dak beko, itu main non dak along kendu bangsu waterfall mati kepine picnic spot do ladang bangsu dem ni to nang liat lo yon non mangke ne kecing hon nai lo nijer po handsome tan lagi amenta handsome kalau non mari itu lasin tum cukidam tang mai kopas il tum citong hadi lasin non cikot pini dak lang kendu pune hopini si keceng along kendu pune adin lo sino yutum kedolo amat nangkelang dona Korting here. Tumang tane labangso Rukas Vlogs channel along damon pini neto mlada kupisi ke claim ke dama labangso afona naltum thek bolong po amat nalang boma bu mayan samde alang pura handsome picture tit etrial alang dokan mo bu Hi. Hello. Hi. Kita ke selfie dulu lang. Selfie lagi. This is Along Kendu. This is Along Kendu Club. This is Along Kendu Club. Keep clean, thanks to your Along on the tokang lo. Thank you. Hey, wish again. Hey, Happy birthday. Thank you. Birthday girl. Bodyguard don mali tum deh. Itu madung do. Oi, mehai. Sila bangso picnic spot along mangke kopine advertisement nang li ninje don kang tung do la se ninje do ni ma. Lalu, hopper finish mili dah keceng sila bangso Along Kendu kuah balong mana dadak tengah update new mati di. But ini sampai kalau keceng si finish first lang ni dadak bang. But non Soalnya asal nanti mau itu dampo, konanya Along Kendu gune kepini halah soal adi mau kunong lam sebal mute ini pali apa? Kadang kalau kita nanglang di masih kunong. Lola. Soalnya ini ke adun tu nang li phana jing kang tung. Nak ke bang pen kopine nang ning road chop mute nang ning kang sam tawa asal nang mu do mata. Road chop ke lah lo. Di bang pen adu kona nang ciu lo. Tuar sudingan dah pasti lo kenapa le maning sampai kalau. ओ भाई मारो मुझे Okay, mana bang ke birthday naik dun. Ku bang ajir po tomo ya birthday boy ajir po tomo. Ne ke sama toda pen thang thebo. Makadi. Hello lang ma dim. Asak so. Nanglang momo. Damlong mana adim. Mana bang ke nelitum halah. Langsung allocation amen mate langsung Along Kendu buat dia nelitum ke dampo. Si kosong mada ni dam de pela dia bang ke. Okay. Okay, lại lo dim ke. Dim ke. Okay, my handsome. Apa lo dah tag long Tharon Non itu ada Along Kendu adi long itu lo. Malah cuma Along Kendu bala Kendu farman kilang. Adi mang le paklang lo salah lo yo. Char pa thigong le daga. Tag long lo. Ni dah ko yung ko la lo yo. La lahu. Adi ni. Sure. Hello.
Oke, non malam supen pelatangnya itu bangsu kosong itu amene. Subita, apa deh? Made itu kayak kangkang. Tangce panik po. Actress na leo deh, jual lah hendak. Lanising ki akan honki nang pansi panon Tirtip akan hon pajirji nang pan Lanis Oke, sinar bang, parang li. 18 years, made ningkan cleaner cap. Ajir bilela candle kan. Happy birthday to you. Happy birthday mana? Si Don Marley tu, pini labang su video made vlog salong bangke ini tu lapan sing kang manit kop po si kesana. Tulo, misen, adin nang da misen, non hera adin kimi mana ningang sampai na jog ikem isi kini bagdo ikem reels keseram, mana bangso reels ame mau buat, bangso kas blog anang channel long putar itu tek kontrol po. Sekarang ni masih kamera tak kameraman lo, lapen director tak lang lima lo, lapen edit tak lang lilu. Mat juga damtang ala dak kalau bisa milih tu mesin itu reels bantu paklang pun lo, asli non ini kami itu mesin berapa tangkul dia pakai body lo. Tak lang apa mo? Malong along joli ki joy ke मंजिल सुके जाविर के दो में Si Don Marley tu, almain itu mentak sing kembali kau po ya, jong sini channel kilang bilang perlu te subscribing non, apa dia bell icon tu bear non. Dan mari jong si lang misal berarti kisar bang tinggi. Lalu, Kisar penilo lo itu kasirap ke kinang soal ni lancar nalo double light lancar nalo double light bro te ibong light po ako dislike pin ako di kasi lapan sing kembali kau mo next video lo malah cerita untuk nang tata.